applause twakira ikipe yacu y'igihugu y'u Rwanda. Rwanda national team, ladies and gentlemen, here with us, and of course led by the one and only Mr. Felix Sempoma. Reka rero tubagezeho amazina y'abagize Team Rwanda. Team Rwanda, number 11, Patrick Byukusenge. Number 12, Tuyizere Etienne. Number 13, Sengiyumva Shem. Number 14, Nkundabera Eric. And number 15, Ufitimana Shadrach. Coach of the Rwanda national team is Sempoma Felix. Kugeza ubu rero mwamubonye ni kapiteni, nishatse navuga ibihe byose rero Patrick aho ngaho hagati aho kuri forume nyinshi ku myaka myinshi aparitse muri Tour du Rwanda mu muhamashyi ngo k'imyaka ya Tour du Rwanda kirimo. Ibaze guhera 2012 ari ku muhanda. Ni ikintu gikomeye cyane. So Patrick, muraho neza? Muraho neza. Ikipe y'igihugu mwiteguye gute rero? Ikipe y'igihugu twiteguye neza bihagije. So mbere na mbere ikintu nashimira nyakubahwa Perezida wa Repubulika kuko abarakoze byinshi kugira ngo tube turi ahangaha ndetse na Tour du Rwanda ahantu igeze. So ikipe nationale rero intego nta yindi sibyo gusa n'abaturage bakadushyigikira, tumeze neza, turiteguye guhangana. Aha, ntago nagenda ntavuganye n'umutoza Sempoma rero izina tuzi cyane mu magare benshi bamuciye mu maboko. Umutoza mukuru w'ikipe yacu y'igihugu, ingamba mufite muri edisiyo ya 18 ni cyane cyane ko guhera ku ya mbere turi kumwe kugeza ubu ingamba muzanye n'izihe abanyarwanda bazumve? Ingamba ya mbere tuzanye niyo gutwara umwenda w'umuhondo kuko nicyo kiba cyatuzanye muri competition. Ariko kubera ko dufite ama equipe menshi awushaka, intego ya mbere niyo kuwutwara, byananirana tugatwara ama stages menshi. Umwenda w'umuhondo cyangwa ama stages, mumwongera amashyi umutoza w'ikipe y'igihugu. One more time, a round of applause for Team Rwanda. Ikipe y'igihugu y'u Rwanda rero tubashimire cyane rero, nkuko mubabona